Kajing puli na kasiti jong Paulus bakud sa Krista na Galatia. Kalenong kabalay kadukot arpu du arpu kendai. Go para kajinto kalasat kod ik baro hakapam. Kenang baya kata kabalakular hakajinget hau Jesu Kris ndobla ban aya kito ki bangen. Tisua bakajinget kanwan lasat kod yangi hapo kaan lasat khom kat hadu bandapan pau ya kajinget. Tikum ta kaan kalalong kanong sumar jungi hadu bandawan ukris kenang ba enduk penman hog engi da kajinget Henry menta ba kajinget kalawan ngimlong syu hapo kanong sumar namar hau Kris Jesu pilong baro kikun jong ublay da kajinget naba mapi baro ya kibalapan baptis hau Kris pilapong daw Kris omdon ju lemne gring omdon merau lemne balai lut omdon senrang lemne kentai namar baro pialong kawai hau Kris Jesu batlada pilong kijong ukris te pilong kikun kiksiu u Abraham kinong yo pateng katkum kajing kular kaktin jong utray. Kajing puli naga gospel bakud katkum ulukas kalenong kabakat way kadukot arpunyaw hadu ba arpu pra. Ha kata kapor kat bau Jesu dak keren kawai ka kentay na padeng upay ba kala pertajam bat kala ong hau suka kapo kawalapun yami bat kijembun giba melabun henrayu Jesu la pai kitien kam suk kito kibas ngam ika ketien ublay bat kibako ngo yaka ka gospel jong try.